e whaatalo whātu i le pa ia ma le mamalu o le tantou puleanga whaaki piko pō Samoa pia. Ia e whaatalo fo i le sila mai moa ma le whita whaafongafonga Samoa Poto. O upu o le atu nuu vo whaatatai pala laua e matua le tuu i malie ma vainto e lau. O se moi mitinga o lewa na whaite ite mai lava e le tamā ia aki e piko pō ala pati mata e linga. A lele ua ite whanua lalo. Ina ua tula i mai le fionga ia aki e piko pō Mosese Victoria Tui. Ma ua tilo ia taata o tau lelei. O le wha moe o le nofoanga mo tangata mātutua i mapu i pulotu. E le ngata i lea. O lo taoto fo ila na saunoanga malona fina ngalo e winga ili toe la langa ina o le ngaluenga o le tuta wa awa onga. I le fio anga o vailoan palauli ia po uli masao le nofoanga sa whaiai lea onga mua. Ai whaafonga maia o le saunoanga po le malilenga le nei a le tantou tamaa ki e piku pō i a Mosese Victoria Tui. Talo fasa moa nei vai ngole pano le aso ia pa ia le tatou puleanga fa ake piku pō Samoa pia ma lo le fatutua ma lo ngā lurue ia e nofo a pule o matanga luenga la o staulanga matanga luenga e fio se o tatou puleanga le vasenga o ti a kono ma fale tua mese le au whainga luenga ngā lulue so soani mai no lato fale tua ia wha fale tulu ia wha fale le manu a wale tua malona whina ngalo i matanga luenga ma e ka le sia ma au lotu taitas ma lo soifua langi ma e mese fo i wha fonga Samoa le nei taimi ia tulou ia o le ua lua nei aso talun to e taliu maleu to e whanua whainga malanga aku i Melopone i Australia o le mafo anga o le whainga malanga na whono ma whaururunga o tamaitai sa le Sisters of Nazareth i Melopone e whai ele paperwork e saini le kong kalake ma loia mai se whaururunga o le itu ainga tamaitai sa a wale wha moe o longo i Pulotu Home for the Aged ia i sa fotu la whai sa la whai ia morsile fia o le masina o Oktopa vai aso lona tolu o le atatala alo i eleno whoanga mo tamamatina matua i sa la whai ia o le au nanga lava o masani e Samoa mai se tato e kalesia wa lua i lola ia mamapu i whangalele i vai lele ia no foanga ia wa lava le tato au nanga i o tato matua tausi ai meise i la toa o pula la ngotolo la to soifua ia o le fionga le katinale na tala ma amata me le whainga o mapu whangalele ia le foi lau fale longa nua i salafai ia tala lava masani o whaalonga o mele lei upolu tau foi na lei salafai ia o le mafu anga ngā whainga malanga ia e le wata pena e te le fo le sosoani anga i tapo sa le Sisters of Nazareth o le la sosoani mai mo meo moenga mea fale mo mea umalava o ia afu o alunga o se tu lolo ngutu mele afi me mo mie tono o potu taitas o le teimi nei e luas fufa potu o uma e yaile fale ta ele male fale anga i se tu lo e no fo i lava le to ina malo matua ia a o fo ina saule tau ngā vevela tele e fai fo le air condition e lala ina i tātou matua tausi ia le la wa uma fai le paperwork e koe fai e a fio mai foi le pulenga le ia Oktopa le talanga no fuanga i longo Pulotu ia po le mafua anga ngā le fai ngā malanga i salafai au kai minge la e fau le mu lava le la ka penga koe fai le pae ka milo kua wa uma le pae lumo le awal kele
a le fai anga I fale wa uma le fale a fio e kaposa o le chapel ia o le kaimingi le fale poku e valu poku mo volunteers ma ka ngaka e fai ngā luenga I o loko a ia o le fai ngā mo ma le ma au ia tupa I sa le mo le koko ia lau koko I sa mo e a le lei e whaakau e sosonge e ale ngofuanga ka ma koko hunga na ngar whapear maulunga e fua ka I lus fulu mani koko o whaasa I longo puloku koko ke kele pongsa I loko a ia o le longa lua o le whainga malanga o le asio o pule a kamai kai sa sarisio I Salesians of Don Bosco o sister si e pe o le ia ngei le awa St. Joseph ma le Divine Mercy Primary School I malolo le ia wa uma foinga mako feiloa I ma le pule mai loma ma le pule mai Australia e le ua malia kamai kai sai o mai e mele sa iei uli masao college fai ele Murray Center ia le langa e kaum fai iei ia mongi ke ia o lo waku ufuo loko a ia o se tema o le a o anu e fo isala fai a maka koe fai uma fale a onga koe renovate uma ma fai fale ma fai le maoka o kamai kai sa ia le leie a maka le a onga ia ianguari o le akala le a onga fo o le primary school o I vailoi palauri ia a walo ma fa ngau o ngā piko o kako pule anga ia a uma wakolu oi kako wa onga primary school o sa foku Sacred Heart sa foku la fai St. Teresa ia ma St. John Bosco Primary School o I vailoi palauri ia o le mafuanga ngā longa lua la u malanga lea ko akaliu mai ngei I Melopone Australia o le long kolo malanga wheloa I elo ma Samoa o au mau ma papa au I Australia I Melopone whai ele mako wheku wha inga I le askonga I wakonga I akungei ai kawalunga le misa wha akaise Samoa I Melton I Melopone ia o le mamao ia Marisiti a o le tumu ia o le misa ngai kanga kako kakoliko I Melbourne ia wo usawe a mal fia wo kolu ia mafuanga lele o le Sisters of Nazareth wo umanga faima ko felo inga malo ia ma faululunga o le kuainga felo a man faululunga Salesian Sisters of Don Bosco ia ai fa kawalunga lo felo inga Samoa kakoliko I Kongo Melbourne ia le ko fo I mai ngai ia le fo ko fo ia me masa e usu mai kalia mar fia le mamalu mal pa ia pule anga ia fio mai e maka le ma ngai o le official e po I ngai ia pia ngai ia mangwia le kako pule anga mangwia sa mo fa fonga ai ola mo se Victoria tu so fo